Эми болгон окуяны мен сизге айтсам, апама кол көтөргөн үчүн, мисалы, мен буну өзүнү уруп туруп башка калтачтап көчөгө айдап чыгарган жерим жок. Aka tarttım. Aha. Bir de 100 maça tasasa. Aha. Bizge bege yönetekene de Allah bu balada. O zaman ne olur tasasa, mantığa nasıl tasasa okatlar, dinci okatına. Tura mes bolup kalat bul. Tura mes bu. Maça tasasa. Bas balada Allah bizge yöneteyapti. Oo. Tura aytasыз. Ha. Карындашым, азыр мына Өзгөн шаарынын роодусунун жакшы бир кызматкерлери Алла ыраазылыгы үчүн жардам берели, жараштырып коелу, мына 1,5 жашар кызы үчүн деп азыр күйөөңдү чакыртты, жолуктум, сүйлөштүм. Азыр тиги чайканада күтүп турат. Сен эми азыр өтө кыйын маселе болуп турат да, бул мына чоң кызматты иштеген роодунун башчылар, кызматкерлери да бир сооптуу ишти кылып калалы, биз дагы жардам берели деп азыр бүт ошол сенин күйөөңдү жана башка адамдар чакырып азыр сүйлөштүк. Азыр чайканадан дагы сүйлөшөлү дейт. Эми жарашып, бактылуу болуп жашап калсаңар, мен кубанычта болот элем да. Эми мына азыр же үстүңөн кийгенден башка кийимиңер жок. Күн ысыктай 1,5 жашар кызың менен каяка барасың эми? Азыр бас сен барып сүйлөшүп көрөлү, а? Нагы квартирадагы, Мүрзөдө квартирадагычы, ким не дедиң, чал эмне деди дедиң, кандай дедиң, ошону айтып койсоң, катуураак айтып беркем. Meni balalarımga onalik qil dedi yerga borganda. Кандай деп дейсиң? Meni balalarımga onalik qil dedi. Балдарыма аналык кыл дептир, а? Аха. Uni qochib chiqdi Bashirda bugun. Мен кече түндөсү таштадым го сени Мүрзөгөчү. Ошол үйдөгү жашаган чал менин балдарыма аналык кыл дегенде эми апалык кыл деп туруп, анан сен мындай немеге не деп коет, өзбекче айтканда тафлик кылдыбы, кандай кылды? Мына келин аялым бол деди же кандай деди? Ошону ачык айт. Qiz aytdi, biz dadam turmushga chiqing, oilangiz bo'lmayapti ekan dedi. Aha, dadasынын жашы канча экен? Men dadamdan ham katta ekan. Сиздин дадаңыздан да катта. Кыргызча айтканда атаңыздан да чоң киши сизди мага катын бол, мага тий, балдарыма апа бол, ая бол дептир да. Анан ошодон улам качып чыктыңыз, туурабы? Chiqib sizga telefon qildim. Ооба, мага телефон чалдың, мен келдим. Азыр эми ошондо жана Мүрзөдө үйгө да бара албайсың, дем, туурабы азыр? Анан эми неме да, мына 1,5 жашар ортоңордо кыз бар экен, ооба. Анан мына жаныңда отурган өмүрлүк жолдошуң деле отурат. Сен атың ким? Ахматжан. Ахматжан. Укам, эми ушундай иш болуп атыптыр. Анан бизге деле айтып атат. Эми бир тараптуу тартып, бир тараптуу болуп калбасын. Мен дагы эмне себептен ушундай ажырашуу келип чыкты, мен дагы айтайын деп атасың, ошону өзүң эме болуп айтып кое бересиң, укам. Niye көчөгө чыгып кетти, ошол баягы комментарияларда андай мындай сөздөр болуп атат деди. Ошону мен угуп туруп, видеоду көрүп туруп ошого. Эми болгон окуяны мен сизге айтсам, апама кол көтөргөн үчүн, мисалы, мен буну өзүнү уруп туруп башка калтачтап көчөгө айдап чыгарган жерим жок. Бир-эки жолу ошо урган эген кирип, эми апам өзү ооручан да. Ошондо эми менден кыжалып болуп, мен катара тийип койбосун деп айтпагам. Ошондо анан кийин мен ошол 4-ncü жолу мен өзүм үйгө келген маалда ошо өзүм көзүм менен көрдүм эге. Өзүм көзүм менен көрүп, ошо телефондун урганын көрүп туруп, анан эми ким апасына асылса, эми ким чыдап тура алат дейсиз. Мисалы, бардыгыбыздын апабыз бар, башкабыз бар. Эми ошондон кийин мен өзүм басып тура алган жокмун да эге. Ошол эми ошол жаныңызда отурган өмүрлүк жарыңыз сиздин апаңызга кол көтөрүп уруш болгондон кийин анан ушул иш болуптур да. Ошол иш болду экен. Эми мына азыр Өзгөндөгү роодунун чоң кызмат ээлеген жакшы бир инсандар. Эми мейли жанагы мен тартпайт элем бул нерсеничи, тартпайт элем.
bir neçe günden beri, 3 günden beri köşede жүрөм, Мүрсөдө жашап жүрөм. Ортобузда мындай bir 1,5 жашар чырактай кызыбыз бар. Милицияларга барсам паспортун бербейм, мазактап күлүп атат. Азыр эми бүгүн болсо мына ошол үйдөгү чал, атасынан чоң чал мага тий деп кичине кылык көрсөткөн экен, кызын алып алып качып чыгып мага чалыптыр. Анан эми ушул нерсени колумдан жалгыз өзүм эч нерсе келбегендиктен кичине мына бийлик өкүлдөрү, эл журт көрүп ушу маселе чечилип калса экен деп аргасы тартканга туура келип атат. Анан мына сиз келдиңиз, сиз айтып атасыз, ушундай апамды ургандан кийин ушундай болду деп. Эми турмушта үйдө ылдый болот. Мен бул нерсе эч нерсе айта албайм. Сизди да күнөөлөй албаймын. Бул кызды дагы мына ортоңузда кыз бар экен, 1,5 жашар. Ушу кызыңызды көрүп, мына өзгөндөгү чоң кызмат ээлеген роодуда иштеген акалар жардам берели деп атат. Андан сырткары мына өзгөндөгү өзбек улутундагы бир эр азамат жигиттер келип, сиз деле бетиңизге эле айтты, биз жардам берели үй жайдан. Ушу мына кызың үчүн деп атат. Биз жардам берели, үй таап берели, бирок жок деген ушу кызыңдын тамак ашына, кийим кечегине иштеп атат экенсиң, кичине жардам берип кой, каралашып кой деп атат. Үйүңө алып барбасаң да, үйүңө киргизбесе да. Эми сиз айтып атасыз, жана мага айттыңыз, апам наразы болду деп атасыз. Апам менин аялымды алып келбесин. Эгер алып келсем мен ак сүтүмдөн кечибирем деп айтты деп атасыз. Туурабы? Эч ким апасына каршы чыга албайт. Мен дагы, сиз дагы, эч ким. Бирок кандай болгондо да апаңызга бир жакшы сөз сүйлөп, апа мейли, мен аялым менен жашабасам да кызым бар. Ушу кызым кичине чоңоюп, өз алдынча болуп калганча кичине каралашайын десеңиз, апаңыз деле туура түшүнөт деп ойлойм. Мейли, аялыңыз менен жашабасаңыз, башкага үйлөнсөңүз дагы, жок деген ушу мына 1,5 жашар кызыңыз үчүн жанагы чоң бир серьезный акалар айткандай үй жайын таап берсе, азыр алып кетебиз деп атат. Кудай кааласа мына кызыңызды азыр безопасный жерге биз өзүбүз кепилдик беребиз деп атат. Ошо өзбек улутунда эр азамат жигиттер, биз өзүбүз кепилдик беребиз, биз тамак ашын карап, мен өзүм үйүмө алып кетем деп атат. Бир мындай белгилүү эле адам. Ошол да сизге жардам болуп атат да. Эми сиз деле карапайым эле жигит экенсиз, түшүнүктүү. Мен түшүндүм. Анан жок дегенде ошо иштегенде мына кызыңызга кийим кечек тамак ашына каралашып турсаңыз, кандай дейсиз эми бул? Мен эми квартира ошо акалар айтат, квартирасынан башкасынан жардам берем деп атат. Эми рахмат ошо акаларга. Эми мен өзүм аш тамагынан башкасына өзүм жардам берем экен, ошол кызым үчүн. Квартирасы, жемак ичмагы, ошолордун баарын жардам берем экен колумдан келгенче. Менин бир жеке оюм. Эгерде растан сиздин апаңызды кол көтөрүп, апаңыздын башын жарып, апаңызды нааразы кылган болсо, сиз дагы жашагыңыз келбесе, апаңыз дагы келин кылгысы келбесе, анда жакшынакай кылып туруп эле ажырашып, алиментти төлөп, анан мына кызыңыз 18ге чыкканча ушу тамак аш кийим кечесине каралашып жардам берсеңиз, анан калганы Алладан эми. Алла бак берсин сизге дагы, мына келинчегиңизге дагы. Балким экөөңүзгө тең бир чоң сабак болор. Эми ушундай да, мен эми башка эмне дейм. Анан дагы сөздөрүңүз болсо, элдер бир тараптуу болбош үчүн дагы айта турган сөздөрүңүз болсо айтыңыз. Эми ака, мен элге айта турган сөзүм ошол видеоду көрүп туруп эми комментарийда ар кыл сөздөр болуп атат. Эми бул сөздү мына видео чыккандан кийин өздөрү көрүп туруп, өздөрү күбө болсун ака. Мен мисалы өзүм жөндөн жөн буну уруп көчөгө айдап чыккан жерим жок ака. Ошо апама кол көтөргөн үчүн мен чыдай албай, ошон үчүн ошондой кылышка мен мажбур болдум ака. Мисалы эми апама кол көтөрбөй, жакшы жүргөндө ака, мисалы башка квартира эмес. Апам менен келип туруп болсо деле, или если апам көнбөгөндө мен башка квартира алып туруп апа деп экөөсүнө карасам болот эле да. Эми бул маселеде ака, азыр эми мен буну неме кыла албайм. О, жана судан берип койгон. Судан берип койгон, куюп берип койгон. Суса ошо. Ошо ака. Мана эл көрсүн. Азыр берем су. Не окуя болгон эл көрсүн, видео чыгарың ака. Андан эки тарап кеп неме кылсын. Ошо бая чыгарганым үчүн келдим мен ака. Келип ошо не окуя болгонду мен ошо видео неме кылып өзүм айтайын дедим, өзүмдүн оюмду. Мен түшүндүм, жана неме кылып ушул атасынан чоң чал мага тей деп кичине кыр көргөзгөндө мен намысыма чыдай албадым да. Аргасыз
кичине ушу намыстан жок дегенде кызыңызга карап койсоңуз, менден башка деле инсандар айтып атат. Жок, эми кызыма карайм ака. Ооба. Кызымдын квартирасы, жемак ичмагы, кийим-кечегин өзүм боюнума алам ака. Анан азыр ортоңузда нике бар, сиз талак бере элексиз. Анан өзгөндө казылар бар, алымдар бар. Ошолорго барып дагы кеңешип, ушундай болду, менин апамды урду, аргасы чыдый албай мен чыгардым үйдөн, жашагым жок. Бирок мына кызым бар, бул кызымды 18 жашка толгончо мен каралашам. Бирок кандай кылсам болот, мага күнөө жазылбасын. Бул дагы эми аялым да өзүнүн тиргилигин кылсын, мен да өзүмдүн тиргилигимди кылайын деп ушул маселени алымдар койгуңуз. Алар да сизге бир жакшы кеңеш айтат. Ошону бул жагын эми бир иретке келтирип, мына кызыңыз көчөдө калбасын. Эми азыр сиз ошол акалар айтат, ошо агерде илажың жок болсо дейт, азыр биз квартирасын табып неме кылып беребиз дейт. Эми аке менен иштеп жүрөм, илажы бар жака жардам берем ака. Көчөдө калып кетпейм. Тамак ашыны, кийим-кечегини. Сиздин апаңызга эки дүйнөнүн бактылуулугун каалаймын. Сизге да бакыт каалаймын. Өмүрлүк жолдошуңуз менен келинчегиңизге бакыт, кызыңызга өмүр каалаймын. Алла кадырзат. Бул кызыңыз азыр ушундай көчөдө калып, кыйналып өсүп, кийин солих, аалым бир кыздардан болсо, эртең сиз карыганда карайт. Ошон үчүн 18 жашка чейин эптеп мээнет кылып, кызыңыз үчүн кызыңыз каралашып койсоңуз, эртең сиз карыганда кызыңыз келет. Мейли апам менен убагында ажырашкан экенсиз, ушундай түшүнбөстөр болуптур. Бирок ошондой болгондо да мени таштап карагансыз 18 жашка чейин. Эми карыдыңыз, мен сизди караймын ата деп келет да ушу кызыңызчы. Ошон үчүн ислами жол менен, дин менен, алымдар менен кеңешип, жакшы жол менен бул маселени өзүңүз эми чечип коюңуз, Кудай кааласа иншалла. Алла ыраазы болсун. Эч кимдин үй бүлөсү бузулбасын, мындай түшүнбөстүктөр болбосун. Аллах таалам ар бирибизге келиндер кайненеси менен, өмүрлүк жолдошу менен урушпай, талашпай, ынтымакта мындай проблема болуп, бөбөк кыздар ыйлап, жетим калып, жесир калып, сиз да башка үйлөнүп, мындайдын эч ким башына салгылык кылбасын да. Эми мен бул татканымдын себеби өтө бир жүрөк орто турган нерсе укканда аргам жок, көпчүлүккө салганга туура келип тарттым да. Болбосо мен өзүм чече турган маселе болгондо тартпай туруп эле чечип коет элем. Ошону эл көрсүн ака, эл көрүп туруп, эми азыр эл көрдү, баягы мен ошол маалда жок элем, сиз чыгарган видеону эл көрдү ака, эл көрүп туруп, бала чакасын таштап коюптур, ол эркекпи, эркек эмеспи, кандай болду, анын сөздөр болуптур ака. Эми ошол видеоду көргөндөн кийин эл өзү ойлоп туруп бир карарга келсин. Түшүндүм. Мен өзүмдөн буну көчөгө айдап, уруп башка кылып чыгарган жерим жок экен. Ошо апама кол көтөргөн үчүн мен чыдабай, ошон үчүн айттым. Түшүндүм. Nima sababdan mendan biroz so'ramam qo'yman ana shu narsalarga. Bitta mendan hamma aytib bo'lsa mayli deb menda bitta aytdim. Chunki men ham boshimdan qiyinchiliklar o'tyapti. Sepib yo'q bo'lsa sepib yo'q deyishib. Boshqa narsa hech kimim yo'q deyishib. Hech kimim yo'qligini bitta men. Неме карындашым, азыр мисалы мындай чоң адамдар айтып атат да, күйөөңүздөн кечирим сурап, кайненеңизден кечирим сурап, экинчи кайталанбат, эмне десеңиздер да макул болуп жашайын деп айта аласызбы деп сурап атат. Буга кандай дейсиз? Кечирим сурашып көрөмөн, lekin yashayolmayman. Жашай албайсыз, а? Yo'q, kechirim so'rashni so'rayman, lekin men u ahvolda hech narsa yo'q. Nega gap bilan yasholmayman? Сиз эми айтып атасыз, мени кемсинтет, башка кылат деп. Мен сиздин историяңызды уктум да. Апаңыз менен атаңыз ажырашып кеткен экен, а? Азыркы учурда апаңыз башка турмуш куруп Россияда экен, а? Атаңыз бирок өзгөндө экен, а, дадаңыз, а? Анан дадаңыз сизди карайбы, карабайбы? Карай албайт. Түшүндүм. Hozirgi olayotgan narsalarni to'g'riligi to'g'ri. To'g'ri hamda. Nima sababdan biz ular bilan biz bilan aloqamizda kelishmaymiz? Menga otam sep qilib bermadi deydi. Biz qilib bergan narsa
o'sha otam mendan kechgan bo'lsa ham, Sizin özünüzün atanız sizden geç yürgen ha? kechganda, men Rossiya turmushga chiqib kelgandan keyin kechgan. Kechganda ham shu o'ksimasdi deb turib men berib qilgan menga. Qilganda biz buni sotganmiz. Men bu kiyovni sotganmiz. Nima uchun? Menga kiyim kerak edi, kelin kiyimi. Unga pulimiz yo'q edi. U paytda ishlab bu yerga keldim, men endi keldim, qo'ni qo'shni olib ishim, bitta bo'lganda yura olmasdim. Kelin kiyimlarni olishimiz kerak edi, sotganmiz. Shundan beri seni hech narsang yo'q. Hatto uydagilar bitta to'shak qilib bermagan deydi. Meni ayamiz so'kadi. Chunki meni enamni boqib katta qilib qo'ydi. Dadam yomon bo'lsa ham, yaxshi bo'lsa ham men dadam. Enam yomonmi, yaxshimi enam. Chunki enam yaxshi. To'rtta farzand dunyoga keltirdi. Mana oxirida chidolmadi-da, ketdi. O'zi uchun hayot qurdi. Men enamga aralashishga haqqim yo'q. Chunki enam jalablik qilib uyda yurgan yo'qda, turmushga chiqdi. Hani turmushga chiqmasam ko'chada jalablik qilib yurgan dedi. Mayli, enam o'zi bo'lgan shu derdim. Lekin u narsani gapirganda umuman men chidolmayman. Chunki men 17 yoshga chiqib bu bolam qo'liga berdimi? U ena men uchun. Men kichkinaman, farzandman, enam nima qaror kelsa, xo'p deyman. Tushundim. Oşol qaynenengizden mi, kuyovingizning apasin urdu deb atadi. Oşol chunmi? Yolg'on gapirdi. Bir marta, ikki marta emas. Chunki turmush o'rtog'im mendan keragi yo'q. Men birovnikida 2 kun, 3 kun yashashga kuyovma boradi meni qarindoshimnikiga. 2 kunga kvartira olib chiqib ketaman deydi. Birov bittasiniga borib 3 kunda olib ketaman kvartira olib deydi. Mana oxiri keldi. Men ammamga chiqdim. Ammamga aytdiki, kuyov 2 kunda olib kvartiraga ketaman. 2 kun emas, 3 kun bo'ldi, chiqmadim. Ammam aytdi, kuyoving topadi kvartira dedi. Uje menga og'ir bo'ldi. Tushundim. Yo'q, oşol kuyovingizning apasin, qaynenengizni urgan bilengiz, oşonu aytib o'tadi-ku, urgan, apam urgan uchun ana men uydan quvib chiqdim deb o'tpayman. Enamni jalab dedi. Men urdim uni. Enamni himoya qilish uchun. Meni qancha so'ksin, mayli, men indamayman. Kuyovga menam erim qancha ursa, indamaganman shu paytgacha. Lekin enamni jalab dedi, men uni urdim. Keyingisida yolg'on gapirib qochdi, men uni ushladim. Ushaganim rost. Chunki nimaga? O'g'lim, qizim, o'g'lim keldi. Uyda deb qo'ysam, men ham tinchiydi, ko'nglim o'ynay tushadi. O adirda qolib ketgan bolam yig'lab qoladi-da, biror yerga borsam. Tushundim. Qisqasini aytganda, sizning apangizni jalab deytgan, til deyt, sögöt. Anan siz oşonu götüre olmay, anan qaynenengiz urgansiz. Masalan, bitta qaynenam emasda, ammam borda, ammalarim. Ammalarim senga manaqa desa, ashada men o'zim yopib qo'yaman. Nimaga? U men enam. Men tushunigim bo'yicha sizni basmırlab, apang boshqaga erga tiygen, atang менен apang ajrashgan, apang jalab deb ar namusingizga shek keltirgende namustanып анан qol ko'tardingiz, ha? Qo'l ko'tardim. O'shadan ulam urush chiqdimi? Men majbur edim. Masalan, kuyovim bilan 5 malay aytadi, xotin juda karamat qilishdi. Erim bu yerda sesda, bu yerda men kulib ketaman. U ham menga gapiraveradi. Shu bilan biz yozilib ketamiz. Bu xotin bo'lsa, erim umuman enamni gapirmaydi. Ota enam bilan yaxshi gaplashmaydi, lekin menga yaxshi. Lekin qaynonam bir narsa bo'lib qolsa, ovqat qilishni bilmaysan. Ovqat qilishni men bilmasam, mana Xudo ko'rib turibdi. Men ovqat qilishni Xudo xolisa hamma yo'lda bilaman. Ish qilishni ham bilaman, ish qilishni, ovqat qilishni. Men uchun u narsalar ish emas. Umuman. Chunki kelganman, qilaman. Tushundim. Endi sizning aytuingizga qaraganda kuyovingiz yaxshi ekan, ha? Kuyovingiz bilan ancha-muncha urushib, talashib, qayra jarashib yashayverasizlar. Kuyovingiz sizning apangiz qasıl bo'ldi. Bu yerda bo'lgan o'sha qaynenengiz qaynenengizdan gilgishgan bilan shunday bo'lib o'tadi ekan-da. Men shu narsani yo'liga, meni bir xabar olmaganligi. Chunki xabar olishadi. Nimaga? Men kelganimda cho'nginam chaqirganda chaqirdi deydi bizda. Qaynenangni kuyovini olib chiqdi dedi, biz chiqmadik. Shuning uchun mendan ular kechib olgan. Tushundim. Ana sababdan meni xabar olishmaydi shu paytgacha. Lekin o'tganda bir xabar oldi bular. Cho'nginam tushib, meni
xabar olib chiqib ketdi. Nimaga? Nevarasi ekanman. Xabar oldi. Chunki men o'sha ishga qaratdim. Xabar olishdi, xabar olmay qo'ymadi. Tushundim. Alloh taolam uşul müşkül işleringizni oң jana chechib bergan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aka tortdim. Aha. İde 100 bo'yicha tasasa. Aha. Bu bizga berak jo'natayotgan edi Alloh bu baloni. Ular manaqa nonlar tasa, manaqa narsa tasasa, ovqatlar, deydi ovqatini. To'g'ri emas bo'lib qoladi bu, to'g'ri emas bu. Malcha tasasa, bas balani Alloh bizga jo'natyapti. Oo, to'g'ri aytasiz. Ha. To'g'ri aytasiz. Qanaqasi? Buni bo'ladi bu, uval bo'ladi. Nonni jeri. Alloh jo'natyapti bas balo odam. To'g'ri aytasiz. Dunyo yuzicha bas non tasasa qancha bu devda mehnat ketadi dekonda. To'g'ri aytasiz. Shunday qara. To'g'ri aytasiz. Bu hisobkashiligi mana tasasa mana kuniga dunyoda 1 tonna non deligan 2 tonna budak un ketyapti. Oo. To'g'rimi uka? To'g'ri. Ha, men ichini oldim oqlatdi. To'g'ri aytasiz. Lekin tasab qo'yapman. Mana. Aha. Mana. Mana. Ko'rdingmi? 2-3 haftadan beri yotibdi masa. 3 haftadan beri. Ha. İçin açınca ne oldu? Ko'g'irib kettirdi qarab. Ha, mana. 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 3 haftadan beri yotibdi masa. Olib olibdi joyga ilib qo'yaman men. İt var mı uyda? Yo'q it. Qo'shnilaringiz iti var mı? Yo'q. Joldan jurgan janağı daydi itler var go? Ha. Oşularga ele berip qo'yish kerak buni. Yani bu yerda turganda ne? Qat it da. Onu itga ele berip qo'yish kerak. It jeydi buni. Altı, aslında bütün dünya yüzü ölçü tasayasıyatı var. Anca da ondan. Dedik, şimdi oğlak kava. Şimdi, yani ki undan ketsin. Yarım kilogram undan ketkende çakana keter o. Ha. Yani bu qanaqa hisobkashiligi, bu aslında qana bo'lsa bizga jo'natdi. Dunyo yüzü bo'yicha. Bu mana men balonni qabul qildi. Qanaqasi? To'g'ri aytasiz. Bu tushunmaydi ekan. Tasayasa men oldin o boshqalar ishlaganman. Monini nonlar uyga olib ketib, qo'shini qo'yga berib, nima qilib, to'g'ga berib, nima qilganman. To'ylardan oshgan nonlarni desangiz a? To'ylardan, to'yda qancha chaqkashi bor. O'zbekning qirg'iziniki. Endi hisobla. Buni tarashvada, mana nonlarda. Shunga tugatdim men. Sizga Alloh razı olsun. Oşonchun meni chaqiribsiz da shuni tortib qo'ydi va. Mana. Yaxshi. Siz begaga chaqirmayman nima? Dinnimasman sen begaga chaqirib. To'g'ri. Nega anetlardan ko'rdim men boshqa asiyaga chiqsak emas, axlatchi nonlar jatkan ko'ramiz. To'g'ri aytasiz. Siz o'zingiz nima olib ishlayib turbaysizmi? O'zgan tozalikda ishlayotgansiz-da, dvornik bo'lib ishlayotgansiz. Alloh taolam darajangizni ulug' qilgan bo'lsin. Topganingizga beraka bersin Alloh taolam. Bala chaqangizga, uy bulo'ngizga Alloh taolam iki dunyoning berekesin, iki dunyoning baxtli nasib qilsin. İşingizga iyilik. Lekin babajon, mezonani o'tganiga ham ayol zonasi. Undan o'tgan hech kim yo'q. Mau Ali ne çıkan mavanden? Aşetagam ahata seyahatte. Bunu ne kılış gerek? Allah, adepsizlik de. Adepsizlik. Mağaçın sakat olsa. Nanda sizge okşagan insanlardı kıynavay. Nanda buna atayın taştandı taştay turgan. Nanda nemeler var da. Ne de qotun ana? Musurni yaşak. Musurni yaşık var. Вот. Uşuğa taştaş gerek. Siz kança alasız aylık? Alayım 7500. 7500 so'm. Günde işteysiz. 30 gün işteysiz. 7500 so'm alasız ha? Kança bala chaqangiz var? 2 balam var. Eki oten uğul bu? Bu katap kichigi bo'lgan. Yet bemalin yetadi. Yetet. Allah berekesin versin. Bir uğul bir kızınız var. Gelinçeğiniz var. Gelinçeğim yok endi. Bizden bir kağıt etkämän. Ol meni üyleymen. Hatta çok üyleyken. Yaxşı. Bu sizin nemengizken da? Arabanızken. Şıpırgınız. Lapatkanız.
Maşallah. Allah razı olsun. Mal ko'rasan. Allah razı olsun siz. Bularda o'sh tibi bor, o'sh haligi yosakalari bor. Ova. Aniga chiqargan nima. Chiqaramiz. Bas, qizlar o'zgalar bilan o'shalar ko'rsa. Ajoyib hisobga kelib qolsa. Ova. Chiqaramiz inshaalloh. Hisobga chaqaman deb, boshqa hech chaqamayman. Bo'ptir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat sizga, ishingizga egillik. Alloh omonatsiz. Bu kishi meni chaqirdi. Men o'zim bo'ptir akam, tinch bo'ling. Men o'zim mana O'zgon shahrida janag'i 1,5 yashar qizim bilan ko'chada qolib ketgan Oydinaxon degan qarindoshimiz bo'yicha bugun masala bitdi inshaalloh. O'shol bo'yicha yurgan mana yerdachi. Merning oldida yursam, mana merning zdaniya, sari zdaniya. Anam bu dvornik bo'lib ishlagan aka meni ko'rib qolib chaqirdi. Chaqirib ko'rib jurum internetdan meni bir tartchi. Mana yerda shunday isrof qilib nonni tashlab ketyapti. O'shaning uchun hozir dunyoga afat balo kelyapti deb men o'zim bir so'zim aytib qolayin degandan kelib o'shal tartdik. Xudoy buyursa inshaalloh bugungi kun Alloh taolaning qal'osi bilan yaxshi kun bo'ldi. Mana O'zgon shahrining prokuraturasining janida rovdi bor. Rovdida bir cho'ng xizmat eylegan yaxshi insonlar ақша berib 1000 so'm. Anan ақша berib tigi yaxshi ishlar bitdi. Endi hozir dvornik akam chaqirdi-da. Adamlar isrof qilib nonni tashlab ketyaptir-da. O'shani nega dedi adamlar dedi nonni bog'laydi dedi. Isintib ko'chaga tashlab dedi. O'shaning uchun dunyoga balo kelyapti dedi. To'g'ri aytadi. Nonni isrof qilgan to'ylardan oshgan o'zbekida, qirg'izidagi tashlab ketadi nonlar dedi. Uyga olib borib qancha olgan nonlarni dedi itga berdik dedi. To'g'ri aytadi. O'shol hozir o'shan bilan shunday mamlakat xizmatkorlariga rahmat. O'shol kechagi internetdagi qizni yosh kelindi qizim bilan ko'chada yurganini ko'rib qaydiga qaramay yordam berishdi. Andan sirtqari O'zgon shahrining janag'ınday bir patriot, shunday bir o'zbek ultundagi yigitlardagi qo'llov ko'rsatib yordam berdi. Qisqasi jiyintig'inda yaxshilik bilan bitdi-da. Bardingizlarga yaxshilik qalayim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.